CryptoClips kanal, dobrodošli u novi video. U današnjem videu čućete i vidjeti ko to sve ima Bitcoin i koliko, od javnih kompanija, privatnih kompanija, ETF-ova i država. Ostanite do kraja videa i ostavite podršku. Evo smo sada na sajtu Bitcoin Treasury, kao što vidite ima dosta toga da se pročita i da se vidi, a najbitnije, kao što znate, je da je MicroStrategy, to jest Michael Saylor, prvi na ovoj listi što se tiče javnih kompanija. A kada otvorimo MicroStrategy, imamo podatke koje možemo da vidimo, a to su grafikon kupovina, tačnije datumi kada je MicroStrategy kupovao Bitcoin, koja je cena bila i koliko ima trenutno. Kao što vidite, njegova prva kupovina bila je 11. avgusta 2022. godine, gde je MicroStrategy, to jest Michael Saylor, kupio 21.454 Bitcoina. Ono što je zanimljivo da kažemo je da je tada cena Bitcoina bila 11.863 dolara. I kao što vidite, još jedan primer zašto je negde dollar cost average strategija investiranja najbolja, ovde možete vidjeti iz ovog primjera što se tiče MicroStrategy-a. On je od avgusta 2020. godine bukvalno kupovao jednomesečno, nekada i dva puta. Primjera radi, ako uzmemo 2024. godinu, vidite da je u februaru kupovao čak dva puta Bitcoin. U martu 3 puta je uzimao Bitcoin, u aprilu jednom, u junu jednom. Tako da to su neke kupovine od strane MicroStrategy-a, kao što sam rekao, ovde vidite da je on bukvalno non stop uzimao, nebitno koliko je Bitcoin cena bila. A ono što je još zanimljivo vezano za MicroStrategy-eve akcije što se tiče kompanije je da je 2020. kada je prva kupovina Bitcoina bila, akcija njegova vredela 123 dolara, a 4 godine kasnije MicroStrategy jedna akcija vredi 1469 dolara. Znači, ovde posle 4 godine i njegova akcija od MicroStrategy-a skočila, pa da kažemo 11 puta. I to vam je još jednom da vidite da su kriptovalute, pre svega Bitcoin, najbolje na duže staze sa dollar cost average investiranjem. A onda ovde sa ovog spiska na drugom mestu možete da vidite da je Marathon Digital Holding u svom vlasništvu ima 18.500 Bitcoina. Prva kupovina njihova bila je 31. decembra 2020. godine. Kada su kupili prvih 126 Bitcoina, tada je cena Bitcoina bila 28.800 dolara. 4 godina kasnije oni su skupili u svom portfoliju 18.500 Bitcoina. Ovde, kao što vidite, imamo i Teslu. Tesla ništa nije kupovala poslednjih godina. Znate da je Tesla imala prvu kupovinu 8. februara 2021. godine. Tada je Elon Musk ispred Tesle kupio 43.200 Bitcoina, kada je cena jednog Bitcoina bila 38.830 dolara. Međutim, mesec dana kasnije imao je prvu prodaju kada je prodao 4.320 Bitcoina, tada je cena Bitcoina bila 58.500 dolara. Znači, kao što sam i pričao, nisu gadljivi na profite. On je prodao 4.300 Bitcoina, izvukao pare, da bi onda u junu 2022. godine prodao 29.160 Bitcoina. Tada je cena Bitcoina bila 20.000 dolara. A u trenutku snimanja videa on ima 9.720 Bitcoina u svom vlasništvu kao kompanija Tesla. Tako da ovdje imamo još dosta kompanija. Svakako možete otići, proveriti i vidjeti, a ono što želim još da vam pokažem, nešto što je najsvežije, a to je kompanija Metaplanet. Znate, čuli ste iz mojih Bitcoin vesti, oni su od skoro usvojili strategiju ulaganja u Bitcoin. I kao što vidite, njihova prva kupovina bila je u aprilu 2024. godine, kada su kupili 97 Bitcoina. I od tada imali su kupovinu u maju, u junu i 3 kupovine u julu. I oni trenutno imaju u svom vlasništvu 225 Bitcoina.
To je kompanija iz Japana i ono što je također zanimljivo, sve kompanije koje su kupovale Bitcoin svoje akcije su podizale. I kao što vidite primjera, akcija Metal Planeta je bila 34 juana, a sada nekoliko mjeseci kasnije je 93. Bukvalno od aprila do jula njihova cena akcije je skočila puta 3 iz razloga što su se i oni okrenuli i usvojili strategiju Bitcoin kupovine. A sada ćemo brzo i kratko proći kroz Bitcoin ETF-ove, čuli ste bukvalno u svakim Bitcoin vestima nešto vezano za Bitcoin ETF-ove. A što se tiče količine Bitcoina, koliko posjeduju, primjera radi, BlackRock ima 325.449 Bitcoina. Na drugom mjestu možemo da vidimo da je Grayscale sa 271.794 Bitcoina. Na trećem mjestu je Fidelity sa 178.500 Bitcoina, četvrto mjesto ARK Invest sa 49.318 Bitcoina i na petoj je Bitwise sa 39.835 Bitcoina. Svu ovu količinu Bitcoina oni su pribavili od januara 11. kada je krenula Bitcoin ETF trgovina. Tako da ovdje možete vidjeti te ETF-ove širom sveta koliko imaju Bitcoina. Ono što je također zanimljivo, imamo ovdje i nekoliko tih privatnih kompanija, nećemo dužiti klip, gledat ću samo da vam kažem za kraj da vidite koje vlade, tačnije koje države posjeduju Bitcoin i koliko. Kao što vidite, Amerika ima trenutno 213.246 Bitcoina. Kada uđemo ovdje da vidimo informacije, možete vidjeti da od novembra 3. 2020. godine oni su imali prilive Bitcoina u svom vlasništvu. Naravno, što se tiče Amerike, ono što mogu da vam kažem je da je sav ovaj Bitcoin oduzet od radnih kriminalnih radnji. Oni lično, koliko ja znam, nisu imali kupovina, ali su imali prodaja. Kao što vidite ovdje, 43.000 su prodali novembra 2022. Zatim mart 2023. prodali su 9.800 i u aprilu sada 2024. prodali su 1.750. Tako da trenutno Amerika ima 213.246 Bitcoina, a na drugom mjestu, ko će biti drugi nego Kina sa 190.000 Bitcoina. U njihovom slučaju je također da su oni prijavili u januaru 2024. da imaju 190.000 Bitcoina koji su prisvojili od strane kriminalnih radnji, tačnije oduzeti su Bitcoini i sada su u vlasništvu kineske vlade, tačnije Kine kao države. Sada što se tiče država, ono što možda nije dobro je to da će postojati pritisak na prodaju od strane njih ako ne veruju Bitcoin i ako se ne okrenu Bitcoin kupovini. Na trećem mjestu što se tiče država možemo vidjeti da je Velika Britanija sa 61.000 Bitcoina. Kada otvorimo ovdje, možemo vidjeti da su i oni 30. januara 2024. godine prijavili da imaju 61.000 Bitcoina sa nekom cenom kupovine od 43.430 dolara. To je što se tiče Velike Britanije. A sa ovog spiska država možemo da vidimo još da je tu i Ukrajina, naravno El Salvador, Butan, Venezuela, Finska, Gruzija, Bugarska i Nemačka. Nemačka više nema ni jedan Bitcoin, znate da su sve prodali do pre nekoliko dana. Tako da ljudi, ovo je što se tiče, kažem, količine koliko koja kompanija, tačnije zemlja, ima Bitcoina u svom vlasništvu. Da li postoji strah od prodaje? Naravno, rekao sam, niko nije gadljiv na profit. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svideo. Ako jeste, ostavite like, a mi se vidimo u sljedećem.